Ngiyanibingelela nonke abafundi, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Sibonga nanokuthi uyivule le video, ngiyathemba ukuthi izokusiza kakhulu. Namhlanje sizoqala i-topic entsha. Kepha ngaphambi kokuthi siqale i-topic entsha, bengicela siqale sikhumbuzane ukuthi kwividiyo yethu edlule besikhuluma ngani. Siqale kwividiyo yethu yokuqala besikhuluma ngani nge-real number system. Sikhuluma lapho ngey'nhlobo zamanamba la sithole khona ukuthi kunani kunama-real numbers, kunama-non-real numbers. Mase singena deep ngapha kuma-real numbers. Ngaphathi kuma-real numbers sithole ukuthi sinani, sinama-whole numbers, sinama-integers, ama-rational numbers, ama-irrational numbers, ama-natural numbers. Saqhubeka kanjalo size safika sakhuluma ngama-decimal numbers. Sathola ukuthi ama-decimal numbers ahlukene kawu-2. Sinani, sine-recurring decimal number, siphinde sibe nani, siphinde sibe ne-terminating decimal number. Saqhubeka-ke safunda nanokuthi si-convert-a kanjani i-decimal number to i-rational number or i-decimal number to i-fraction. Kepha-ke manje sizokhuluma about rounding off, sizokhuluma ngoku-round offer. Masi-round offer-ke sisuke senzani masi-round offer? Masi-round offer sisuke sithatha i-decimal number ende enama-digits amaningi ngale kwe-comma. I-decimal ende mhlasimpe sithi sino-3,171,2,1,8,9,7 kube inamba ende nje, i-decimal number ende. Bese sithi siyabuka la sifuna ukuyibhala le decimal number lena siyenze ibe na-2 digits ngale kwe-comma. Okusho ukuthi sizothini? So-round offer into 2 decimal places. U-round offer-ke ukuthi siyibhale in a simplest form. Siyibhale ibe simple, ibe nama-numbers amangaki ngale kwe-comma. Mhlasimpe abe u-2, uma kuwu-2 decimal places kuzoba ubani? 2 decimal places mese ibe nama-number awu-2 kube u-3,17 sikushiye konke lokho ngapha. Yila suke sesikhuluma ngoku-round offer. Kodwa-ke phambi kokuthi-ke singene kumele siqale si-check ukuthi masi-round offer-ke senza kanjani, siyijika kanjani leyo decimal number ende ibe short. Senza kanjani-ke? Ake senze nasi isibonelo. Asisebenzise mhlasimpe sinenamba ewu-4,5,3,1,2,7. Lana-ke mhlasimpe vele kuthiwe round off this number into 3 decimal places. Into thina kumele siyenze uma ngabe si-round offer, once kwathiwa 3 decimal places, sizo-check-a la kwe-comma, sibala ama-digits, amanamba angale kwe-comma ukuthi mangaki. Uma kuthiwa 3 decimal places siwabala, sibala amathathu ukuthi 1, 2, 3. Masifika la sibhale lo mugqa lo. Sibhale umugqa lona. Kuthiwe 3 decimal places siyabala 1, 2, 3 ngoba bafunani? Bafuna ukuthi amanamba angale kwe-comma abe mathathu. Bese-ke sesibhale lo mugqa lo wethu, sesizoqala-ke manje sesenza ini? Sesiya-round offer, sesiyenza ibe njani? Ibe short. Okay, mase siwudwebile umugqa wethu lana, sizozibuza imibuzo yethu ewu-2. Izoba mibili imibuzo yethu. Sizoyibuza ukuthi ingabe le number le engale e-right hand side walo mugqa esiwubhalile i-greater than or equals to 5 noma ngabe i-less than u-5. Asike siyibhale lana. Sibhale sinobani? Sino-1, no-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Siyibuza imibuzo ewu-2. Imibuzo yethu ithi ingabe le number lena ese-right hand side walo mugqa esiwudwebile lana i-greater than or equals to 5 noma ngabe i-less than u-5. Okay, so wenza njani-ke masithola ukuthi i-greater than or equals to 5? Uma ngabe i-greater than or equals to 5, sizothi +1 ngapha kule number le engapha. Uma kuthiwa 3 decimal places 1, 2, 3. Uma ukuthi le number le ese-right hand side walo mugqa esiwudwebile
injani i-greater than or equals to 5, sothi plus 1 ngapha. Kodwa uma ngabe sithola ukuthi njenganala ku-situation yethu, uma ngabe sithola ukuthi le number le ese-right hand side ayikho greater than or equals to 5, ifola ngapha, okusho ukuthi injani i-less than u-5, sizokwenza kanjani la? Siyayishiya i-answer yethu kuzoba ile ngapha, sishiya nje kanje, siyayibhala kuzoba u-4.531, iyona final answer yethu le. Only if inamba ese-right hand side walo mugqa esiwudwebile injani i-less than u-5, ifola ngapha, sizoyishiya inamba yethu ikanje. Sesenze njani? Sesi-round off-ile le namba lena ebe nama-digits amaningi ngapha kwe-comma, sayi-round off-a into 3 decimal places, kuphuma into ekanjena. Kodwa-ke asike senze esinye isibonelo. Uma senze esinye isibonelo khona so-understand-a kangcono. Asithi mhlasimpe sinane, mhlasimpe kuthiwe asi-round off-e into a nearest whole number. Okay, sinobani mhlawumbe sino-7.1392. Sinale number lena kuthiwani? Kuthiwa asi-round off-e into nearest whole number. I-whole number-ke esifundile before ukuthi i-whole number inamba engenayo i-comma, ayisiyona i-decimal number. I-whole number sizo sathi ama-whole numbers wethu sinobani? Sino-0, no-1, no-2, no-3, no-4, no-5 ukuya phambili. Okusho ukuthi lana inamba ekumele sibe nayo kumele ibe yodwa, kungabi futhi inamba enjani? Eno-comma. Okusho ukuthi sizoshiyeka nenamba eyodwa. Siyibuze imibuzo efanayo-ke. La sifuna ukushiyeka nenamba eyodwa, inamba eyodwa esifuna ukushiyeka nayo, sidwebe umugqa ngapha. Soshiya i-digit eyodwa, inamba eyodwa ngapha, sidwebe umugqa la esiphakathini. Bese siyayibuza le mibuzo esiyibuze yona la, ukuthini? Ngabe le number ese-right hand side walo mugqa lo esiwudwebile, ngabe enze njani? Ifola lana i-greater than or equals to 5, noma ngabe i-less than u-5. Siyabona-ke la ukuthi okay, le number le sino-1 ngapha. U-1 wethu unjani? U-less than u-5. Into esizoyenza njengoba u-less than u-5 siyishiya le number engapha njengoba injalo. Lokho okungapha sesiyakulahla sekushiya kanjalo. Kusho ukuthi i-answer yethu yalana kuzoba ubani? Kuzoba u-7. Iyona nearest whole number yethu le. Okay-ke mhlasimpe ake siphinde senze esinye isibonelo futhi. Khona sizoyi-understand-a ngcono. Mhlawumbe kunomuntu oyibuzayo ukuthi uma ngabe mhlawumpe inamba yethu ino-9 abaningi senza kanjani? Ake sithi nayi i-decimal number yethu ithi 1, 1, mhlasimpe 5, 9, 9, 9, 9. Okay, kuthiwa si-round off-e le number lena into maybe into 2 decimal places, noma into 3 decimal places. Okay, siya-check-a into 3 decimal places. Sithe senza njani? Siyabala ama-numbers angale kwe-comma, siyabala sithi 1, 2, 3, bese sibeka lo mugqa wethu la. Sibeka umugqa wethu. Mase sesiwubekile umugqa wethu, siyayibuza-ke le mibuzo yethu esiyibuza yona. Esiyibuza khona lana sithini? Ngabe le number ese-right hand side walo mugqa lo esiwudwebile injani? I-greater than or equals to 5, noma ngabe injani? I-less than u-5. Masithola lana sithola ukuthi sino-9 la. U-9 unjani? U-greater than or equals to 5. Ufola ngapha u-9. Sima kufola ngapha sinenjani? Sithi plus 1. Sithi plus 1 kephi-ke? Sithi plus 1 la. Sithi plus 1 kephi? Sithi plus 1 la. Okusho ukuthi kuzoba ubani? Okay, asike siyibhale. Sithe thina sifuna bani? 3 decimal places. U-1, u-5, u-9. Masithi siyabuka-ke la, sifuna kube u-3 decimal places. U-9 plus 1 u-10. Masimbhala u-10 lana, ngeke kusaba u-3 decimal places. Asike simbhale, masimbhala kanje,
ngeke kusaba u-3 decimal places, sekuwubani? Sekuwu-4, kanti nasifuna bani? U-3 decimal places. Okay, asisule lana. Okusho ukuthi i-answer yalana njengoba kuzoba u-9 plus 1 kuzoba ubani? Kuzoba equals to 10 lana. Into esiyenzayo-ke esimeni esikanje, sithatha lo 0 lona simbeka la. Sithatha lo 1 lona sizothi plus 1 la. Ya. Into esiyenzayo lana, uma ngabe kuwu-9 plus 1 kuphuma u-10 and u-10 uzosiphazamisa, sifuna u-3 decimal places. Mase umbhala u-10 kuzoba u-4 decimal places. Sithatha u-0 lona simbeka lana, sithatha u-1 sithi plus 1 la. Ake si-check-ke futhi-ke, siqhubeke futhi. Siyibhale u-1, 5. Masibuka lana-ke sithola ukuthi u-9 plus 1 iyasiphinda futhi loko. U-9 plus 1 ubani? U-10. U-10. Mase mbhala lana u-10 kuzoba ama-digits awu-2 plus nalwa 0 lwa. Sekuwubani? Sekuwu-4 decimal places. Kanti thina sifuna bani? U-3 decimal places. Siyisule. Sizokwenza njani-ke kwisimo esikanje? Sizokwenza into kade siyenzile lapha ngenhla. Sithatha u-0 wethu siyambeka lana. U-1 lona sizom-eda la sithi plus 1. Singamkhohlwa-ke lwa 0 bevele khona, sibeke la. Sesiphuma nento ekanje, siphinde siyibhale ngezansi-ke, kube u-1, 5 plus 1 ubani? U-6. U-6, akusasiyona u-10. Ukuba kade kuwu-10 futhi besizobhala u-0 sithi plus 1 ngapha. Sekuwu-6, baku-0 bethu abawu-2. Into 3 decimal places, 1, 2, 3. Nayi i-answer yethu. Masi-round offa le decimal number lena into bani? Into 3 decimal places. Ya. Ake sizame senze esinye isibonelo. Esinye isibonelo sethu asike sithi mhlasimpe sino 0.7257. Sinale decimal number lena. Kuthiwa-ke nalana round off into 2 decimal places. Kuyashiwo-ke nanokuthi round off into maybe 8 decimal places. Okusho ukuthi wena into ozoyenza uzokhawunta 0, u-0 lona, ngale kwekhombisa uyabala ukuthi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ubhale lowo mugqa wakho lapho. But lana senze isibonelo sokuthi kuthiwe into 2 decimal places. Sesiyabala-ke ngale kwekhoma 1, 2. Ubhale lo mugqa wethu la. Ubhale umugqa wethu ozosilekelela ukuthi siyibuze le mibuzo le. Mase siyibuza imibuzo, siyabuza ukuthi ngabe lena bese-right hand side ifola kiphi la? Ngabe i-greater than or equals to 5 noma ngabe i-less than u-5? Siya-check-a ukuthi u-5 unjani? Ula ufola greater than or equals to 5. U-5 ungapha la sithi plus 1 khona. Sizokwenza njani-ke ngoba u-5 engalena sithi plus 1 la. Sithi plus 1 lana siyayibhala ngezansi sino 0.7. U-2 plus 1 ubani? U-3. U-3. Sesi-round offile into 2 decimal places. Iyona-ke le. Kwesinye isikhathi-ke uzonikezwa, asithi unikezwa kuthiwe round off u-pi into maybe 5 decimal places. U-pi into 5 decimal places. Into ozoyenza-ke wena ngoba siyakhumbula ukuthi u-pi besishilo ekuqaleni sathini, u-pi uyi-irrational number and u-pi-ke uyi-decimal number. Uzofaka la kwi-calculator yakho, ufake u-pi, umbone ukuthi u-pi ubani in a form of i-decimal number. Mase ni-check u-pi sithola ukuthi kwi-calculator sithola bani? U-3.141 59265 u-pi ule number le ende mabe simfaka la kwi-calculator
Kuthiwa-ke asi-round off-e uphayi wethu oyile number lena into bani, maybe into 5 decimal places. Siyaqhubeka senza njani? Siyakhawunta ngale kwekhoma, siyaqala siyakhawunta 1, 2, 3, 4, 5. Asithi nje 5 la sifake lo mugqa lo la. Sesiyakhona-ke manje ukuthi siyibuze ini? Siyibuze le mibuzo le yethu ukuthi okay, le number ese-right hand side ekuwubani, ekuwu-2, ngabe ifola ngapha noma ngabe ifola ngapha. U-2 unjani? U-less than u-5 ufola ngapha. Okusho ukuthi sithemba into uma i-less than u-5 siyayishiya njengoba injalo, silahla lokhu okungapha. Kusho i-final answer yethu ubani? u-3, 1, 4, 5, 9. 1, 4, 1, 5, 9. Iyona-ke 1, 2, 3, 4, 5 into 5 decimal places. Wona phayi wethu lona o-round off-iwe into 5 decimal places. Usangawu-round off into 2 decimal places, into 5, 6, 7, 8, into 8 decimal places, uzophuma uphayi wakho. Mhlasimpe omunye uyohlangana ngelinye ilanga kuthiwe round off 1/2. Maybe into 6 decimal places. Siyazi ukuthi u-1/2 masimfaka kwi-calculator uzophuma ku-0.5. Makuthiwa into 6 decimal places, siyazi ukuthi ngale lana kunabo-0, ku-0.5 kunabo-0, 0, 0, 0. Makuthiwa nje right u-1/2 abe in a form of i-decimal ena-5 decimal places, 1, 2, 3, 4, 5, iyona le enabo-0 bethu. Kodwa-ke esikhathini esiningi kuzobuzwa into ey'kanje la uzobe unciphisa khona u-round off-a ngoba lana sengathi siya-extend-a, sesiyibhala nje in a form of i-decimal number enama-digits awu-5 ngale ena-5 decimal places. Kodwa-ke iya.